abasingo abarukutura muri murambara babugana umbutungure n'igino cyo kongera okumanyana mwe yemereremu mwe kunde mureke kweshereka bigambirwe binagagambira mwine wanje atahuna miyonte kwarahunama tuji ushaka guturyaha ubutujyabasingo atubishyira mu rwose mu byafaye byabo ubwo ganireki cyayukwamu abandi bebembezi babasingo arengo rwa Uganda yona na district zitari zimwe na zimwe mu Uganda singo juu zaidi abasingo n'abantu baryaha n'abakuru banje baryaha abasingo no kurugema yona banyamwire baturama batina kandi bakunda acho na ronkora yosho bajiri abasingo bakambetina kwa damu hoga kujya kwa toro muka trading center zakuru muchumurundi ubona yera kumutera kakadamu mwena barikwenda kutubona nubabasa kutushanga nkaye ngatera na burusande ya kabiri omukwezi ahigana matasi parishi sha mwenda zihanga mwena basingo mwena baryokwe nimba higa nimwije twatanisize hamwe tumanyane kabasingo bento twakorane n'Uruganda rw'u omugandi twazomurebelezi wa Eastern Zone Diocese omurebelezi yahindura abahereza 13 enkoba 23 bashororwa ebyona bikorirwe St Stephen Cathedral erikushanwa muri district ya Kamwenje sakramento zikwera mu kanisa wa kwasuka ngoko birachira biri nani atateko nyo mwana kwera amkono gumwe omurebelezi yabasa kuhumuza abandi barisa abo imyaka kiro cyakiro kino nyina amasemerero wa mainge muno kandi nesima ruhanga okusanga obunagiremo orweto rugenda kwereza ruhanga nasobora ukwihayo na junwa izigwenje mazima nimpura nisima ruhanga abo kunyeta ko muhereza we kandi nindaganisa misho garanga uniza ko mwesigwa ukunda abantu be kandi muhereze mazima abo TV West ndisenyomo Gideon na Anthony Atuine.